Wadai kebegah masa sahabat Nabi. Nasirau sahabat Nabi mi cukup lu ibadat. Cukup juga ibadat. Ge tawah ba Kaabah, ge baca Quran, ge sedekah, ge puasa Senin Kamis. Nyandi Alkamah namanya. Jadi le sahabat Nabi nya bahasa bahura musake gede kena bemu. Kena bemu gede gitu. Mengupratip le rumah ke, rumah Alkamah pratip tu. Tega lako kam lek mata pratip. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Anak gemeratip. Anak genda puap. Budak rumah Alkamah dia lapor tu Rasulullah. Ya Rasul, suami long Alkamah ya Rasul kena behmu ya Rasul. Galong meratip kiri kanan hang meratip bahkan gasih. Pagi suami long ya Rasul, suilah Fatimah. Lam dunia bersama dengan long. Tapi pagi di akhirat menyaga suilah Fatimah. Anda mau ceruga saja long. Nekul telah bahas sahabat dia perintah le, jak bermual Alkamah, dia kondisi iman keadaan. Udah sahabat kejak kreatif, Alkamah nyelung awak kreatif. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kreatif Alkamah gasih hangkun, kejak sahabat lain kekul kreatif hangkun. Mudah lapor Rasulullah. Ya Rasul. Kapan indra kamu ganti-ganti pratip, hang tim pratip, ti Rasul pratip Rasulullah, hang pratip, gasi, gehoi rumah, hai suya Alkamah, nejak kena le kuno pegah, baik le ganyan Alkamah, mantang nau misi, ngeklik dia rumah, ngeklik, ya Rasul, yang suami long ya Rasul unci agam hanale, unci inang gemantang cukup tuha tinggal bak bineh di. Gedua langgemu derita. Bahkan binti ruhung, kadang-kadang bubung tirih, geih laujen. Semuanya gempun dengan long ya Rasul. Hantam pernah long gupo bak mak ganyan. Bahkan hang biwawa. Ganyan menteng nauci inang. Mu pikir Rasulullah nyo kehino punca sang hang keun kalimah tauhid. Mungkin yang temurka kunci inang. Hau sahabat lu, ya merumpuk dengan mak Alkamah, ya laki doa, ya laki mak. Monya hang tim jak yang kena kakak salim long jak kanan. Mudah setelah tirau sahabat menggejak tu. Dia sedot. Gejak bab benih geli. Kekalan tu bab benih geli. Na rumah buruk tu apa? Kara rubah. Nanya bubungun, nanya hidirih bintih karung ruhung gedu. Ele nak tuhai ke rumah. Le sahabat kekalan tu sang nyo sang mak Alkamah. Katuha dak gedu tirau ungkuk. Terus boleh ibu salim. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tayang kuna pekat nyulung sahabat Nabi, tugas Nabi kerja lung kuna. Nu tayang barok nyo mak Alkamah. Nyo kuna demak. Mak anu ndro na Alkamah, ganya Alkamah anu ndro nyo nyamboh jantung ati lu. Tapi amanah Rasulullah kerja gede. Karena anu ndro na hang gede mentai kamu pratip, hang gede meratip bahkan gasik. Kerja gede muga klik tu mak. Ai sahabat lu. Nyan Alkamah nyan mutai-mutai boh jantung hati lu. Tapi lu dipesedih. Mulai ubud ketinggal le ayah haji. Leyak tupah kena pedih le akoh kaya langle. Bakal laurot tarik lampu ke lau jantung. Lu ya minta ho ya mungkin lu perayu jih jadi cukup sedih hudip lu. Ni kala rumah nyoban gemuk lo sabe-sabe ti urau. Tapi long ahwate kadang-kadang hana empat pajuh makanan hana kirim li anu. Liak minta kena kudik. Urama megang hana pajuh si. Mau ura-ura lontun du. Hatam punah ya juk setumpuk ungkut li anak agam du. Hatam punah ku wajah anak agam du hata yang saulung lo raya. Long cukup sedih. Ubud jih ku tinggal le ayah haji. Lom yang besarkan dia dupah kena kudih sesuap nasi lombi Alkamah wadai kan kuat orang kaya tapi hai mai ulung kai patih habai nang hai patih habai lung lung cukup bungeh kananya han ku pemah mukli sahabat pemah gede hai han ku mah sakit tak ate ku wadai ubud jamun kuat dupah kena kudih
lihat kau kaya langge lonjak kena kudih lom perayuk ji rupanya baim kon ngai nang kaya hame ulum hate wa raya ote kolan anak gok raya iwo tapi Alkamah an ulum hai wa ye rumah lo kadang-kadang tire laujun lo siro hanapat do adu nasib yang nacok anak agamnya han kumah sakit dak ateku hai dengar li abadu kai dengar habainang anak dong poga li sahabatnya mengukun tu mak menyedor hantim jaban Alkamah kakak Rasulullah gejak kenal bang dengar Rasulullah gejak kenal kekut ai sahabat hana adab siro nek Tuhan Rasulullah gejak bak nak lung lebih layak lung jak bak Rasulullah kakak lung jak kenjak ban jak bak Rasulullah gejak ada gejak teteh ngedungkat teteh ngedungkat gue di rumah bakalan anak lambika mlek mata gue tu mak ngan leke mah kena buat jarau hai li mak gede seolah-olah anaknya berkata hai mak nak mah lo longkat lanjur ku dengar haba urinang tapi hana berkata di gede mak ge anak binang kam lek mata terika tapi hana sayang gede yang le Rasulullah hai mak nyapu budoy anak agam rawana rupanya bang gede yang mak Alkamah getata wajah mak gepandang tapi pandak dikata anak berdaya li tangan tak bergerak kaki tak bergerak abah je keberah balik gegli dengan Alkamah mata murid tapi mak Alkamah hang gegli kamu ka sedih ganti meratip anak drawn hai mak Alkamah an meratip nak maaf tadi musuh tu le mak ya Rasul long percaya kepada Allah long percaya kepada Rasulullah tapi anak long hang mak sakit tak ada long hame yulung lenduk bak gebuk derita bak binih beli kadang-kadang ahwat itu hujul lo tirau dah itu 5 tahun monya anak lain ku kalan-kalan iwa ba ayah ba mak tapi anak long hai wa kurmo hai puwa walu yang enggak long gasin hame yu handong pernah ku kalan wajah menantu rupanya kurmo Alkamah gegri bak sagau seolah-olah berkata hai mak hai mak ya Rasul, halemah ya Rasul, bungeh tak talung ya Rasul hamai ulung. Lung katu harun tak, padahal ku dendek ku dengkrah ti muroti malam. Ingat ku anak semata wayang. Wadai ubud ya Rasul, lum lebih makanan. Lihat tupah semula kena kudih, lonjak kena kudih ya kau kaya. Bahkan bak ku minta harta keji, bak ku minta apa yang keji, taruhan nyawa, bahkan segalanya hilang demi ku perayu Alkamah. Tapi wadai kami kawin hamai ulung, han ku kumaah. Sakit dada tu melintai gidang dengar ke perkataan martua nyampan menantu lo ganyan sirau orang kaya long tuha renta hame uluk nya ya Rasul kapo dingga minggu hanan apa jehubu monya naik jauh le didanga monya naik jauh le urang lain long terpaksa long tende sakit hati ya Rasul hanap mah matang tak sakit hati hanam bekah hati lo matang sakit Rasulullah hanam kuahaba gekun tu mak yang lalu biar lalu mak nepu mah mak nyamanya hanai debit maaf daron mak nya anu daron bakal selokati mak anu daron bakal dan bakal khalidina fiha kekan bakal bakal mati kafi tapi mak takkan goyah mental tetap pertahankan hang mak ya Rasul andai kata anu long ronyoi musuh iku long cop tolong long takkan maaf le Alkamah gena gerak ro gena comtot mak tapi hai budak ka sakit ge le mak matai tibi deju matai tibi bak ming le mak kalan ku pantau anak saya ku pratip tu hang leng mersu mudah la ilaha illallah la ilaha illallah pratip tapi hang meretip bilau Alkamah tetap sakit hati hang kumah sakit hatiku andai kata ya Rasul long le anu sebab anu haidan ke long han sedih hati nyo anu semata wayang cukup korban segalanya demi kubesarkan di tapi di sibau dengan istri hai pemulung sakit hati hai kili Rasulullah mengepugah ada mak lom pegah badon mak
Nyo anak drone suilo Fatimah. Nyo baru gede meratik. Ujung tanduk dan harapan sitok semata-mata mulut drone keluar kemaafan. Nyo badai gekut. Munya hana nempuk mah. Nyo hang gekut. Hana yo. Long masuk syurga. Kaki long semua syurga. Walau anak long semata wayang. Biar masuk neraka. Izakit hati long. Mak balengan pegah haba mak. Nyo anak nak bawa jantung hati dalam neraka. Ngan mahirot. Gekut li Rasulullah. Hai mak. Nyo anak don hana guna udai dalam dunia. Hana guna dalam alam kubur. Hana guna udai alam akhirat. Kekal dalam neraka. Menyamunan hai sahabat lu. Jauh kaya itu bukan hak kena baru mau Alkamah. Tatut gede Alkamahnya tatok lang kaya itu tatut mendung. Tuh ke fikir lemak serius. Rasulullah kena tut anak mian ke berkah kaya itu. Mau keklik itu. Mau keklik itu mak keklik. Ya Rasul. Nyan Alkamah bah jantung adelong ya Rasul. Walau masa-masa jangon jihi pusake adelong hai dengan leha balong kai dengan haba enok. Ya Rasul. Walau lahu dek munteng paneng apa-apa rorah deh lo binegli. Tapi ya Rasul benetot ane longwah jantung hatiku. Kai pakai adelong merokan kaku. Ya Rasul kalau mah jihi ya Rasul. Gejau anak lambika gua anak. Gejau badala anak. Kalau mah gadah hai anak. Walau gadah hai anak kalau mai tahu permohon tak mai ulung hai anak. Memang long sakit hati ke gadah hai anak gugus oleh anak ke Alkamah. Yang merokan anak long wan ngang gadah hai anak hanale tak mai nalong anak kalau mah anak le. Yang lalu biar lalu. Walau tenduk ngurau hai anak gugus oleh anak ke rumah. Gemat ba oleh di mak di Alkamah gemat jaroma OBE gemat gugusuk ba oleh nekul Rasulullah. Oh sahabat le ya praktik kembali bandeh gebri narik dari mak Alkamah ge praktik mau praktik la ilaha illallah la ilaha illallah Pratik di sahabat gekun kalimah tauhid la ilaha illallah depit mata Alkamah habis nyawa gekli lemak Quraya. Ya Rasul dengan berkat bantuan ron ya Rasul anak lung jatah sul Fatimah berkat kalimah yaitu wit kemaafan dari lung kat rumah anak lung merumpak kalimat nyan boh nyantung ate Allah hai anak kata Allah lung kalimah gata hai anak gemat busuk oleh anak getatap wajah anak kana lin kakak budak jauh kemana wadah kemana pegafan semayang jauh kemana dia gedang gedang tu Rasulullah bawa ulai kubu anak gua ulai yang kenyau dari dalkit hai masalah muslimin dan muslimat sahabat anak arti puasa gada anak arti sedekah gada anak arti ibadat gada punya daruhaka angau nusi Alkamah ahli ibadah sahabatku anak arti ibadat beliau punya golong mah leunuci nyoke gede pundi-pundi kehidupan hai sahabat lu anak arti ibadat kata puasa kata luar biasa baca Quran punya ngaunuci tupai hati hana doa unuci lagi nasib Alkamah maka tanya ulang bulan puasa ge pegah bulan kemah baruci pakot ngak pampun dosa li Allah han ampun dosa li dari Allah niat yang mereka ngaunuci